Danas smo trebali biti negdje na Velebitu, ali ja nisam stavio zimske gume na vrijeme. Ove godine me stvarno iznenadilo koliko je toplo bilo, totalno sam zaboravio i evo. Ali Slijem je danas predivno. Probao malo ove Raptorice, za sad super drže, udobne su, može se u njima trčati premda su visoke, odlično. Super, uvijek kad odem nekako tako malo lošije vrijeme, kiša pada, ne da ti se krenut nigdje, ali toliko je dobro. Prvo nema gužve i nekako konekcija s prirodom se napravi puno bolja. Visi ti okolo po Sljemenu, radiš krugove. Za koliko je ručak? Ručak je gotov, već pol sata stoji na stolu i čeka.